nigo chaka amaya yenseyemo nigongo chakera ime Kaunti ya Kisii asengo kumanyebuna nigo sekta yobochenu ime Kaunti yo yabirige kobolia abamenyi be Kaunti ya Kisii gwesokya ase obonge nabo igokurwa obokonyi bwa manyinga okwana omwaziri bobochenu ime Kaunti ya Kisii leabwari nigo ayenekibuna nigo abaroire abange barachigokonyeka ase obokonyi bwa manyinga nyora nigo omorobelio yo ogenderete bwa matuko kianda oyorachi goika omoelio litkolia angyo ase eskuru yabamura yario kindo moliketo Hamisi Josephat Namange Chingaki obokoreri bwe Kaunti ya Kisii bogerete ko kwebanga ilio kweneke una amanyinga nyale ko bagoisana ase ebiganja aime Kaunti yo bono nigo obotenereri anene kurwa ase sekta yobochenu bwanyane to kobogo chakia ewiki ya moyo kwena amanyinga iko torega iga Kisii school litukolia lero lya Jumamosi tarehe 18 kwa ajili yo koligereria blood donation exercise kelikegenderete gya chagete wiki elia tarehe 11 na ntogenderete paka tarehe 19 iko bono notole na exercise ikike gocha kwaera mambia tugokorera lio kindo. Sasa nikasema tunashukuru sana kwa sababu siku hii tulianza blood donation week, that's blood donation Valentine week kuanzia tarehe 11 mwezi huu wa pili mpaka tarehe 19 tunamaliza kesho, ndio siku kubwa ambao kila mtu anatakana kujitolea ndiye atoe damu. Siku ya leo ni siku ambayo tumekuja hapa kwa sababu ya kusaidia hii wiki ya Valentines, na tulianza Jumatatu lakini tunaendelea na sisi kama Kenya Red Cross ambao ndio the national partners wa blood donation, na hapa Kisii tunasaidia kwa kutoa volunteers wetu. Kurengana no mwaziri bobochenu ime Kaunti ya Kisii musibatile abwari nigatebire enemerobelio igendete kobayokerania anene okubero kwa manyinga ase chinsemo ao ime Kaunti eyo ya Kisii. Ese wiki yegento twapimete esa amatuko 10 amatuko kianda iko twabwate toikera ninga tonyore chipainti elibwa yemo 320 lakini bana ige toikire 515 iko bado moise koligereri abaminto bado ngale tole kurende obuya bokurwa amanyinga mborobi. There are so many advantages of donating blood. When you regularly donate blood, you give the bone marrow the chance to produce new blood cells. Hence, you eliminate some diseases like blood cancer. You eliminate some diseases that could have formed. You interfere with them, so you donate blood and your body remains healthy as you donate. Bono nigo abamenyi be Kaunti ya Kisii banyare ko bakoboriwa beso kya sobonge ilinde banyare ko bakurwa amanyinga yo. Na kinare ko irira chinga kieche soko basororanga moiche bali batanyolete chingaki moiche gochakera mambia na mambiende na kora nyole toikeraneti oichari Kisii teaching and referral elindo tonyare ko batogo konyana na ande togendere kabisa abange kera lituko no blood donation center igoire nabo gogokini zayinde chonso chakera saa 2 mpaka saa 11 urwa manyingao na ando soke utabwati michande yonse boigo nigo abateneri abo bochenu bamwakire omugavana bwe Kaunti ya Kisii Simbarati ngambia mono aso kubwaterana ilinde konekia buna esekte ya obochenu nyale ko bagakole bia ase chinsemo aime Kaunti ya Kisii. Bono nta tukuira libage lyo gwakire gavana ya itu gavana ya itu rengi ya mono ga Kisii County tagete dorenga abantu baitu Kisii County bokonya kabare none karaba konyore accident amanyinga ta kobora blood transfusion center. Kuripoteri gataseni Ndizi TV.